Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam. Naimbag nga orasyo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marivic manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Marivic ti si bubukal anagan ko ngam kidawak nga awagan na kumalatan iti Mavic. Dayta ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamamukan niya. Naawi sakmet a nagsurat tapnoin nak ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko amadama amapaspasama. Iti agdama ket adanobyok iso ni James. Sakbay a nagayan ayat kami inaklon na nga adda anak na iti kinabaruna. Banag a naawatak met. Dagiti dadakkel ni James tinagbalin a katulungan na amang padakkel ken ni CJ. Iso na laeng tano kasano ti kinasingpet ken kinaresponsable ni James, isumet ti kinaduldog ti anak na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, agmay-may sakamat James. Kunak man no tugot mo ni CJ nga umay dito'y balay. Itugot ko kuma. Agamdyak amo ay nawagan gam ni Tanya. No kasta, nagkita da ni Tanya? Juan. Diyak matkat nga ipaitam kini Tanya tanak mi. Eso at pinalubusak lata ni CJ. Gusto matkit di iti kasta makapagbanding damot nga agina. Juan tangay awan mo't ni CJ katwata. Anya nga tano, rumor talaga eh. Sa dino nga iti papananta? Mapantamot agdate Ay na, aggastos ka pa'y laeng. Dito'y talatan balay. Taagluto ak iti pangaldawan ta. Di mo ka din panunutan ti magastos. Di kagdanag, pasyak ti maka mo. Rumor ta. Takayat kung ti agaliwaksay, Mavic. Okay. Sika nga rin ti makaam mo, James. Sa dino ti papa na Mavic iha. Nakapulis ka mat. Sumuro takman ka ni James, mama. Sa dino iha. Ada ka no family reunion da. Kaya't nakanumat nga iyam-am mo kadagiti kakabagyan na. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Iti kasta, maam-am mo mat ngagpaiso dagiti daduma pa'y akakabagyan ni James. When mama? Ay, wen kayam, iha. Kumusta mo tende panakilangan ti anak nakin ka? Okay kayo ka din? Ay, kas iti sigod, mama. Adayo pa'y lang tirik na na kanyak. Ipadlaw na launay adinak kayat para iti amana. Mano ka di itayan titawan ni CJ? 16 nan, mama. Nataangan mo't gayaman. Imposible mo tadi na pailaang maawatan dagiti mapaspasama. Ay, wan nga rod, mama. No kasjay ko maatawanan kat makaawatan. Ang saan mo takasla igagagaran at ikasjay nga ugali na. Ay katano sampay laang ay ha? Patsyak, dumteng tumat laang ti aldaw ang maawatan na ti amin. Sapay ko mga rod, takas ta, mama. Hello, Mami! Kumusta? Dahito napintas lang ta. Ay! Sana all bats. Jack ni namnamang agkita ta dito'y Mary Jane. Ay! Wan nga rod Imbaglaangan. Ta simurot ka ni James. Tano saan? Saan tapay kumamot ama-amuan nga ag-ipagtagayam si ka? Wan nga rod Ala, ni CJ ka din data? Wan batch. Ala, marugaya man. Hello, CJ!
Oh, CJ. Hello ka no. Sumungbat ka mat ah. Hello. Ay, sus. Hello, auntie. Kunam ah. Anyamot din. Ay, napasensya ka na. Nakakonsentrate man ngaminan iti cellphone na. Madama man ng TML na. Ay, grabe dagiti teenager itan niya. Ay, apo nakatutok dalatan iti cellphone da. Naku namon, batch. Di da paikit di may baunan ah. Gapo iti kasi cellphone da. Imbag pa ni CG Dua ti mami na. Ah? Mami kaya dito. Saan? Nilaang tanya ti mamik. Ha? Ala? Agraraman mo't ano anak-nak. Idi agaramid mo't iti anak na no kayat na ti anak. CJ. Ay, susi ka talaga, CJ. Di mo amo di maangaw. Diyok kulaan mo dayjay. Ay, unay kalakit din nga ubing aya. Hello, James. Hello, Mavik. Anya oras ka pa dismiss iti trabaho? Jack may baga no anyan to nga oras. Ado nga minti sambot mi a report para inton bigat. Awagan kan tulaangan, inton dandani akong rumwar. Sige nga ron. Tamabanak man ba yung eskwelahan na CJ? Papayaban nagkanunga minti school principal. Anya? Ne, apay ka no? Diyan ka man mo. Impanda kanunga miniti guidance office ni CJ. Isawa-sabo lang mapanak yung eskwelahan itamat lang. O sige. Sumuro tak kumaangam. Adupay man gamin ti aramidag a report. Okay lang. Siyaklatan ti mapan. Awagan nakdo intun dandanigan madismiss. Iti kasta. Madyan sa oras apa ng sukon kukin ka. O sige. Agan-anat ka iti panagmanehom. O, mangan kan CJ. Day tamat la cellphone mo ti dumdumugan. Jacket ti mangan. Anya? Katno ko naman nga ilutuan ka iti si daam tamabisin ka. Ita, ibaga madi ka mangan. Luto lang ni mami katanya tiket ko. San kat aluto ti kabit ni dadik. CJ! Jacket ti lutom. Nawaltam. Okay. No di mo kayat tilutok. Kayat mo nga ron, tayabak ni mamim. Taiso ti umay mangiluto iti kanam. Wen, O sige, tay bagak day ta ka ni dadim. apay no pumanaw kalangan. Iti kasta, agawid mo ni mamik dito balay may. Anya? San ka mat siguro atulong? Tapno ulitak man ang tinbagak. CJ! No di ka pumanaw, sakti pumanaw. Anya? Kita ka man langan. CJ! Agsubli ka dito eh! CJ! Nay, Mavik, balasan ka. Nakayumat gayam, tatang. Pasensya ka lang kuman kini CJ, Wang. Ha? Nanggag ko, di pa nagsarita yung itay. Nanggag kumutlaang, di pa nang sungsungbat naging ka. Awan kanyak dayjay, tatang. Maawatak mat ni CJ. Kan may sa ubing pay ngamin. Nalabit adi na pa'y maawatan dagiti mapaspasamak. Saanan nga ubing ni CJ balasan ko. Lakayan ititawan na 16. Bariton diya po. Diya ka mo man. Nuapaya kasla ubing agpampanunog. Tatang. Oray no kasta. Idawag. Asapay ko ba? Tadi ka maupay ka nagiti imbagbaga naking ka. Wan, tatang. Di kay madanagan, tamaawatak mo't ni CJ. Agyaman nakbalasan ko. Bayap, takasaritak tumarin ni CJ. Ipakaawat ko king kuha na ti maipapan ka lagi ti tadakkel na. Kastamad tag ti maipapan ka na kayo kini James. Bayan yu pa'y laang, tatang. Ang mga nukarkaro ang maguluan laang ti panunot na. Patsik ang maawatan ng tumat laang. Inton bumarbarito pa'y. Ambang balasan ko. Naiyuman ko man di may papankin ni CJ ti may sagayim ka. Kit kuna na. Anasay saya at do ipantayo ni CJ iti may nga espesyalista. Ha? Espesyalista ko na yu, tatang? Wan. Amangan ka no nga men no addari krik naan ni CJ aditay amaw.
Kuno, amangan, no, adamang burburibor iti panurot na. Behavioral therapy kunanan sa itayan. Ni, mayat sakit ding agpaisuday ta, tatang. Wain balasan ko. Planok nga rog nga ibaga kumakin ni James ti may papan iti da ito. Wan tatang, kasarita yun to ni James, apaman na sumangpet. Hoy, James! Nagkunagan ka nga ipan mo iti psychiatrist ti anak ta? Ha? Saan nga agbagtit ni CJ? Tapno ipan nyo kit din iti psychiatrist. Tanya, agkalma ka kumalaan, pangaasim. Awanan ka itibain. Siguro, sinugsugan na kamanan ti babae man niya. Iso apas pasurot kamat kenkwanan. Puston, awan ammo ni Mavi, may papaniti da ito abanak. Idea ni tatang da ito eh. Kan maysa, saan ko babae ni Mavi? Sika, tinakilalaki iti addan asawa. Iso asika nga rod ti makuna akabit. Anya? Saan ta nagkalaysa? Iso nga awan nga rod garbangam amang ibaga akabit ko ni Mavi. Ha? Ore anya pa iti bagbagam, James. Daytan tinaimula iti panunot ti anak mo. Kabit mo ni Mavic. Kabit mo! Kabit mo! Naawatan! Wen ta isumot nga min di bagbagam genkwana. Iso ti mulam iti panunot na. Nga oras saan mo tapod no? Impakitak iti psychiatrist ni CJ. Tapno maipaayan iti umno at treatment. Parang agpaliw iti kasya yung ugali na. Saan nabagtit ni CJ kunakmanan? Ha! Alaag ni CJ iti puder ko. Yawid kon iti balay. Tapag balinin nyo mo't apagtit iti puderyo? Sana mo bali. Dito lang pala yung ni CJ. Ha! No di mo kayat nga itid kanyak ti anak ta. Agkuluak ditoy! Nalawag mo't siguro tinangag mo, James! Sa anak amang rabrabak! No kunak nga agkuluak aramida! Ay, kaasimat dyan anak talakay. Ay, wen nga rod bakit? San laang adya anak ta? No di kit karama ng di apo ko ta. Ay, jay to mo tatanya. Isaw ta kim basol amin kada kita mapaspasama kita. Ay, nakunabaw lakay. Gatil to mo't aklasin ti babae. Di naman lapulos inikan mo't iti patag ti anak ta. Awan kit di babain na. Iso pa ya. Idi trabaw. Nakilalaki. Itandan asawa na. Idi kwan. Nagpakpakasing agsuble. Isa pinakawan ti anak ta. Ang inuli naman eh. Katidakas na. Nagpasikugbay ko na maalakay. Ay, wan nga raw. Ita, isupa tinatang sita mangibaga ani Mavic ti kabe. Wan nga rod awan manaknakam na. Isupay ti addagalas na akundi ungat. Ngam di na mga rod may suraw itinasaya at ti anak na. Nakunabon bakay. Imbes asubay saya atin ti ugali. Ken kasasad ni CJ. Gapoy ti panagpatirafe na. Awanan na. Sigurado ako markaro man ti kinatuldog na ita. Taanda iti puder tinalaing nga inana. Anya, isublimot lang ni CJ kanyak ko na. Wala na. Kurang mo't ngamin ang itid mo nga allowance na. Iso nga, isublikon ken ka. Ken may sa, jakmot laangan kabailan nga si Kaswen. Nay, dakal mo ni CJ. Sana nakaslaubing nga sa si Kaswen. Pudno, dakilan. Awan mo't amo na trabaho. Siyak ti aglaba iti bado na. Siyak ti aglinis iti silid na. Siyak ti agluto iti kanan na. Siya kamin. Ay, mabanugak mo't James. Kasano, kat inispoiled mo mat ngamin. Saan mo takas to ni CJ? Naudda dito'y balay? Ay, basta. Sikan ti makaamukan kwa na. Ado ti rumbang nga aramidag. Asaan kat aday ta mga asikasukan kwa na. Amumot nga da trabaho. O di, ipaasikasom kan di Mavic. Anya? Angam ne, ibagam tadi nasaksaktan ti anak ko. Ha, maamuak laang asaktan, wano kabilan na. Ay, dakas kayo kanya. Oh, apay akas na tilangam, James. Ay, kwa, Mavic. Asino nga min ayat ti kinasaritam iti cellphone mo. Apay akas laborido ka matan. Ibagam, no anya dayta. Amang ano, damay tulong ko. Ni manin CJ. Oh, apay ni CJ.
Saan ka naman ang nagawi di dirabidya balay? Ay, una yun. Sinublian naman nga rudan ati kasta nga aramid na. Tidakas na. Adda ka nung natakawan nga istolya palengke dirabi. At atapan ni Nana nga isudang agbabarkada tinagtakaw. Anya, ni, apay nga imat nga iso ti atapan ni nanang muno bilang. Ado ka nung aminti kwarta na itinagawit. Kan adda ka nung barbaro a pantalon ken sapatos na. Tinamag ka nung ni Nanang sa tinok tinangalaan na itinggatang na. Kat kunana ka no, asyak tinangtad. Katawan mo tinindad ko. Diyak nga ro din unay ik-ikan itidak kinagatan. Tamok nga ibulakbul na lang. Hangam, ay, sa bali magtan tinasumok na. Anya kay ti planom ita, James? Diyak ka bumafik. Kasaritak tumanan ni CJ. Ang paman na makaawi daki dya balay. Awan ka di ti klase mita, CJ. Awan, Kaya't mo ti sumurot kanyak. Mapantay jay mall. Ag-shopping ta. nasa duta. Ingka kat agsukatan, tagkuyog ta. Tapno makainan hamat dagiti matam iti kasi cellphone mo. Masadutak nga Rob. Nagdagulit ka matan. Ha? Mapankasiksi ka. Di nakdisturbo yung tamadama tayo ayam ko. No kayat mo. Di ni dade, titext mo, tayo so timang kadwakin ka. Sika nga rod ti kayat ko akadwa. Iso nga ingka agsukatan, taurayan ka. Tsak nga Rob kayat. No kunak ajak kayat, jak kayat. Nawataw! Ay da, agyaman akmanan kada kayo. Nang ro na kada kayo ken ni Mabik, James anak ko. Agyaman ak iti panangisagana yu kada gito'y amakmakan para itaakasangay ko. Awan na nyaman na lang. Wen nanang, awan anyaman na. Kasangay yu ita, iso nga enjoyin yu nga rod ti aldaw apan nakaipas ngayo. Ay ket, anya pa'y laeng nga iti kukwen yaw. Magantayo na. Mabit lang. Group picture kayo pa'y. Iti kasta, adamat remembrance yu iti may ka-60 a birthday yu. Ayun na niya. Ay, sige mga rod, balasang kaw. Hala, umay kayaw, taagpipicture tayaw. O tatang, may nayon kayo matan Uwan balasang ko. Mabit lang. Tata, may lang ka diti rupa dita kamera. Wen tatang, mayat. Okay. 1, 2, 3. Smile. Oops. May sapay. 1, 2, 3. Smile. Okay. James, ayabam ni CJ kanitan niya. Tag-picture kayo mat kadananang. Ay, huwag ngagpaysaw anak kaw. Ay kwa, saan? Datay latan ka da CJ. Ayabam ka din ni Tanya. Iti kasta damat remembrance yo. Alan, ayabam itan, James. Saan nga rudan? Talo tayo latan. CJ, okay ka. Tag-picture tayo at talo ka daan tim amabe. Pati gayam kabit, makipicture. Shh! CJ! CJ, di mat imbagak. Di mo ulitin ti kasta pa nagsungsungpat mo. Kaya't mo ka di man ti maungtan, ha? Bayamon, James. Ala, da kayo latan tag-picture. Di mo umtan ti anak mo. Bito tawahan tagaya man nga agahin ayat Mavic. Wen nga rod, nagbiit ti panawanan niya. Wen nga roda. Kaslakaan lang hindi agar araw magpaikan ka. Ang gamita, bito atawan tagaya man. Anya nga tanong, agkalay sa tamutin. E di kasta, mabindisyonan mo ti panagdil nata. Agpaiso, James? Wen, agkalay satan. E di kasta, makabukal tamutin iti pamilya. Agyang manak, James. Kunaklakit din awan plano mo na mangikasar kanyak. Ay na, saan mo na mabalin na? Nasaysayat mo't lahing nagkasarta. E di kasta, makuna alegal ti panag-asawa ta. Saan lahing iti papel, no dikat iti matang ti Diyos. Ay na, di mo lang ang amo. No kasano a pinaragsak na gapo iti dayta nga imbagam, James. Kahit, kasano, dumanon kami nga roda na. Hindi kasta, mapagsasarita daw ti petsa ti kasarta.
Katuan na ha. Ibagak to kada mamakin papa. Iti kasta, makasagana damat. Saan ko mamatakas dyan, ti panagsasaom ka ni Antem Amabe, kwan? Saan anasaya at tikas dyan nga ibagbagam kan kwana? Joke ko lang mo tayo dyan, Lola. Saan anasaya at adyok tikas dyan apok? Masaktan laang matirik na ni Antem Amabik Di mon ulitin tikas dyan, wan? Wan, Lola. Nasingpet ni Antem Amabik. Iswa di mon ulitin nga ibagbaga tikas dyan kan kwana. Kan maysa, adan sa bali nga asawa ni Mame matanya. Isu adimon ibagbaga ti kabit, ta saan akabit ni Antem Amabik. Ngamen, isunan ti asawa ni Dadem. Kasano ko mga agasawa da, Lola? Kat saan da pa'y nagkasar? Agkasar dan iti mabiit, apok. Isu nga agsingsingpet kanwan. Iti kasta, di nakaungungtan ni Dadem. Bad tikas jay nga ibagbagam, apok. Anya nga iti reaksyon ni Side. Hindi imbagam dahil taking kuha na bakit? Awam mailakay. Di maagtagtagar eh. Jak amo ano naawatan na dagiti imbagak. Ay, madanda na aganak. Iti anya lakay. No saan pa'y lang agbalo di apo ko ta. Ang mga no ijay kong pagbaludan ti bagsak na. Wan nga rod Ba nag-asaan ko maamapasamak lakay. Kinapudno na bakit? Mamumak pa'y lamang pagbaga ni Sige. Nalabasan ti kinatangkan ti ulo na. Ay, wan nga rod Kasanwa di ka mauma, kaawam madengdenggan na. Urahin ng sapay kadadaki sa mapasamak santo agnakam. Nasaysaya at sama nga agpaiso, no may suble nga agterafe. Una ko mabakag payam. Takasalitak tumanan ni James, may papanitiday tabana. Barang kayatan na nga isuble ni si JT espesyalista. No ni James, panagkunak awan ti parikot kan kuana. Sigurado nga umanugot day jay. Tila ang parikot kat ni CJ. Amangan ludinan kayat. Kaya't namat siguro, bakit? Ilawlawag tayo kinkwana. Itikasta, maawatan na. Para mutlaang kinkwana day jay. Awan mo ti sabali apang panunutan tayo? No saan at ipagsayaatan na, bakit? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tintay luktan ken ikanbiag. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Heidi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan iti Heidi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin apadas ko may papan ken ayat. Padas ajak tupulos malipatan. Gapu kadagiti nasamit a balikas asaan laang gayam asyak ti makangkangag. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Hello, babe. Hello, babe. Anya oras ka at ma-dismiss? 30 minutes laangan. Rumwara ko dito opisina. Api ka di? Ay, umay kasukuran Agpaiso? When? Sigurado ka, babe? Katwan. Awan man pamatim kanyak ako na akong gad. Saan mat nga itikas na, babe? Tiamo ka kat ag-overtime ka manin ita, Saan, babe? O sige, orayan kan tulangan i Jerwar, Alex. When? Sige, tangkrumata ko.
Apago suntuin ton madismiss ka. At taak tumagtan dita. Sige, agan-anad ka iti panagmanehom, Alex. Bes, Anya da jay best. ada ka di pa panaminton madamdaman? Awan mat best. Apay, ada iyawis mo? Kasla kayat ko ti Romual, Bes. Feeling ko nga mingkat na stress ak ikangal daw. Ay katwan day tala ang gayam. Basta ilibre na. Go! Ah? Katwan siyak nga ron tinagawis. Di siyak ti agilibre. Okay, best. Gina G ako. Basta si katitaya. Agyaman nak ni ka. No problem, best. Basta si ka, go! Agalas 10 matgaya man itirabi. Ay, naimasak man ang tinagbuy-buy ay ti TV. Dakmat na napupuot ang ti oras. Ay, awanan. Napuyat akmanan. Sapay at dapat trabaho kinton bigat. Tinasayaan. Maturog ako. Adawag ko. Ni Mat Alex. Sobat. Hello, babe. Nakawag ka, Mat. Arabi na. Hello, babe. Sorry ha. Sorry, iti Anya, babe. Diyan na replyan ti chat mo itay. Naiturog ko ngamin. Kinapudno na. Kariring ko lang. Okay lang, babe. Amok mo tanabanog kay ti trabaho. Agyaman ak, babe. Kat, kumusta tinagmalang matrabaho? Okay lang, Mat, babe. Remor kami itay kinimika. Amok ngamin abisi ka. Iso asaan kan nga in chat. Ay, huwag nga ron. Nairanamot nga ito ti order itay. Saan kami na mabali na maitantantipan na ka-deliver tagi dyan? So, pinalpas mi pa nga in-deliver. Pasensya ka na talaga, babe. Sana bali, umawiyak to. Okay lang, babe. Awan rin bang apagdanagam, tamaawatan ka. Agyaman ak, babe. Lay paglangan taman nakaawat tinubiyak. Ah? Sigod, Mat. Saan aya? Ha? Huwag mo't kiti Sige, babe, baliwan tanto man ang sarita inton bigat. Makaturturog ak naminan. Sige, babe. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too, babe. Good night. Napanak laing mismo. Nung adaman ng milk tea, dito'y lamisaan ko. Sigurado animan ng Alex tinangtad iti daytay. Adda nakapigkat nga sticky notes. Basakit tinakasurat. Hi, babe. Agan-anad ka akanayon. I love you. Love, Alex. Talaga nga amunan no anya ti favorite ko. Picturak man. Sakto isan kan ko na. Receive. Thank you so much, babe. I love you so much. Aday na. Naisan ko. Agyaman Diyos ko. Agyaman kainikanak itinasingpad. Nagagat na anos kan man nakaawat anobyo. Kat sapay lang ko man. Tasaan ito nga agbalbaliw ni Alex. Agorder kan best. Pangururayan takin ni Alex. Sa dino kanon ayati ayan na. Saan pa'y ang nag-reply best? Amangan numada mga agman maneho. Basta imbagak adito iti ayan ta. Anyang iti order akanan tayo. Jayman Clubhouse kanyak, milk tea. Okay. Ni Alex ngay. Anya ti order aparakan kwa na best. Si kalatan ti makaamu best. Sige. Mabiit lang nga ro. Tamapanak ag order ijay counter. Sige best. Orayan kan dito eh. Okay. Sa di naman tinagapuam, Heidi. EJ Plaza, papa. Sino tigaduam?
Da Alex kan Mika, papa. Napan kami nag-food trip. Kanayon sa mutin ti irurwariyo. Saan mat, papa? Sagpaminsan lang mat. No kastoy medyo stress kami ti trabaho, sa kami lang ang rumwar. Kasi ti kanayon kung ay bagaken ka iha. Okay lang mat kanyak. Uray kanayon kayong agkuyog itinobyom. Basta muyo ko mati limitasyon. Langro na kirin ka tas siya ti babae. Uwin ka di, papa. Danag yun aya. Kan may isa, saan kami mat-arum-rumor kin ni Alex no dudwa kami lang. Di kayag danag, takanayon may mat-akadwa ni Mika. Nasayat mat nga rot no kasta. Sampel ako matasari ag sakit tinakam mo kanyak. Gapo iti gina-strictok nga amam, nga ore amok nga dakan iti usto at hawan. Okay lang, papa. Maawatan kayo, mat. Kan may isa, amok para matla ang kanyak tikas lang aramidan nyo. Di kayag danag, tasaan ko nga ugali ti agi mula iti sakit tinakam, papa. Banag, apagyaman ako na anak ko. Agyaman akmat, gapot na uray adda akon iti husto atawan, di daklat ta sarsardengan apal palagipan, papa. Responsibilidad ko dahi takas amam. Kat pagyaman ako na nudanggam kantong palam dagiti bilin ko gan ka, iha. Hello, babe! Nakawid ka din? Wan, babe. Itay pa Nagawid ako dagos. Kalpasan anay tulod ko ni Mika, di dagos na. Nasaya at mat nga rod no kasta, babe. Agyaman iti pa nang itulod mo iti best friend ko, ha? Awanan yaman na, babe. Ang umat nga namidag amin, basta para kang ka. Thank you so much, babe. You're always welcome, babe. Awan sir kuntun bigat. Masabak nga umay tita malayo. Itulod kan iti trabaho. Sigurado ka? Wen, Okay lang kan ka ti masapa bumangon nga uray awan trabaho? wen ko naklangaroten. Basta si katiga puna, Heidi. Okay, agchat kan tungarod no paumay kan. Tamapanak aguray ijerwar. Wen, saan lang at chat awagan ka pa Okay. Sige babe. Masabak to lang umay mang sukong king kain ton bigat. Okay, babe. Bye. Remor ka din ti anak ta, Rodrigo. Wan, ito'y pa ya. May sinukong tinobyo na. Medyo nabayag tamatan iti dayjay nga Alex. Wan nga rod. Agtalo atawan matan ti relasyon da. Anya ti panagkunam, Rodrigo. Ito yan niya, Margarita. Adda nga ta posibilidad na ani Alex ti agbalin a manukang ta. Ti agbalin nga asawa ni Heidi iti kayat ko asawan. Dahil si Jack masumbatan. Mabalin siguro awen, mabalin matasam. Ada amin na pangadang itanak ta. Sa bagay mo't kit di kasla na singput matay nga Alex. Na respeto pa'y. Saan akas kadagiti dadto maabastos a makisarsarita. Nadlaw ko matgaruday ta. Agam kasi tinakon-akon. At dami na desisyon kina Heidi gaputa isukat nga rod di masaknan. Nasirib nat ket di anak ta. Amok nga munan tar aramidan na. Gusto ka bakit? Ang awan kastay palagi pantalatamet. Narigatan. Amangan kit din makalipat di anak ta. Rabiin, gumawan pa lang ni Heidi. Maladaw ka no nga agawin. Tanda ka no atendaran da birthday party. Anya? Ne, sa dino ka no ay? Mapanda ka no mat-ag-beach. Awaga man ni Heidi, takasaritak ta anak ta. Ay na, bayam ka nila tanje anak ta Rodrigo. Di mon singaan, ta sigurado ang madama nga again enjoy day chay. Kan may sa, amok nga muna ti oras na. Ang mga numadamdama kat sumangpet matlang day chay. Kasaritak labiit. Kumustahan ganda magag no sa dino taenda. Alan, awaga mo. Sige. Mabit lang nga rod. Talag ti cellphone ko. Iti silenta. Sa dino tayo ni Mika, babe? Imunan arimuar. Ang mga no agdigdigo sanday dya iti baybay. Sige nga.
Saan ka kadimot nga agdigos? Inton madamdama akto ni agdigos, babe. May ita shorts mo. May bagay lang una iti sleeveless sabado. Siyempre, regalo ni Mika daytoy, idinapalabas akasangay ko. Kasta ka di. Talagang amuna ti may bagay kin ka, babe. Amo na dagiti likes kan dislikes ko. Apa yung kasta una iti panang matmat mo kanya, Alex? Ada ka di iba kam? I love you, Heidi. I love you too, Alex. Alex. Matita ka manin ako na. Di mo manin malapdan tibagin ako na. Sorry, baby. Sorry. Ni mama ti umawawag. Mabiit lang kasumbatan. Ang mga nuad na napatig na ibagana. Sige, babe. Oh, Heidi. Naimbag lang ang tanagsabat ta. Oh, Noemi. Si Kamot Gayam dayta. Long time no siya. Kumusta ka? Okay lang, mat friend. Sika ngay. Kumusta ka, matan? Kumusta kayo ni Tinobyong? Okay lang, my friend. Panagriknak nga rod kat kompleto ti support system ko. Ngamin, agkaalaan ti boyfriend kan best friend ko. Suportado dak iti amin na kayat ko. Kita taang mga nuga po iti kinabisim amang ragragpat iti mako na a perfect life mo kat adamatan madib-develop a relasyon. Ha? Anya ti kayat mo asawa, Noemi? Ay, jak kaya timang dadal iti relasyon. Ang panagkunak kat naskan lang amaamwam ti kinapudno. Ha? Anya kinapudno ti dakdakamatem, Noemi? Kastoy ngamin, Heidi. Nagsarita kami kanimika idinapan alawas. Kaya't kunana ajak pay lang ibagbagakin ka. Amangan kanu ngamin numasaktan ka. Sapay patay na patay ka kanu ka ni Alex. Anya? Nasabat ko ngamin ida iti may sa amol. Nasdawak, iso nga in corner ko ni Mika. Nagpudnumat, arum-rumarda kanu ka ni Alex. Anya? Kayat mo asawan? Rum-rumwarda aduduada lang, kasta ka di? Wan. Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagang, Noemi? 100% Heidi. Saan mo kanu ngamin ama ito't ti pagragsakan ti nobyom? Isuan ni Mika ti mangipapay iti dayta. Dagiti awanan bain. Simbangput ka din ni Heidi, Margarita. Wan, itay pa'y. Iso na lang tanadlaw ko akasla na dagsan matibadak na ngay mo iti silad na. Nadagsan ti badak na ko nam. Wan. Agure ka man. Diyak mawaton tigat mo asawan. Ilawlawag buman. Ay unay kan, nadagsan ti badak na ko na. Kaslagdabdabog, kasyay. May, amangan mo't na parikutalak ka. Jakla ang amo amangan kit dino nagapadamat kini Alex. Tinasayat, mapan mo kasarita ti anak ta. Kumusta am? Tapno maamuan ta. No apay ako nam anadagsan ti badak na nga imunag iti silad ta. Dagiti awanan bain. Nagtalakak kadakwatan. Ngam trinidor daklagayam. Ngam saan. Diyak rumbang asangitan dagita ang klase kita tao. Patay na patay gayam. Siya paikit din tinaramid na adang nga iti istoryada. No kinabailan nak nga insukat ni Alex iti dayjay amika. Kabailak mat nga isukat daytang Alex. Apay, isula ang aya. Anya kumangay ita no insukat nak iti mismo a best friend ko. Mas deserve da siguro titunggal maysa. Ngamin, agpadada amang lilipot. Tinasayahan. I-chat ko ni Alex. Kalpasan na. I-block ko metten adagos.
nag-enjoy ka matlaang ka di, Alex? Launay Good. Oh, kasano? Agidan ta ka din arumwar dito hotel? Wano kas itisigod nga umun-una ak arumwar? Umun-una ka na rumar, Mika. Awagak labiit ni Heidi. Okay. Sikat ti makaam mo, Alex. Isunsamat ng tinag-chat. Unak peso. Mabitlaan. Tabasag ti chat na. Ha? Oh, apay, Alex. Anya ti in-chat ni Heidi kan ka? Ha? Ay, ko. Atoy. Basa ang ti chat na kanyak. Nan, kita akman? Addan sa bali nga ay ayatak. Lipatan na kon kat lipatan kamatan. Ha? Aywan gayam. Ammo kon ti maipapan kada kayo kinimika. Isu adikan makapaglibakpay, Alex. Oh, apay akas na tilang Alex. Kunakman no kunam adimon ay ayatan ni Heidi? Ha? Ay, ko. Agyaman kakiti ngamin nawayatan. Saan ka di? Saan tan masapul ti aglamlamang? Uwan mo't kiti Ay, kaya't ko pa'y kumakasarita ni Heidi, Mika. Anya? Iti anya payla ang aga po aksaritam kat in-break na kangarudan. Aklo na kabasol ko ti amin. Amok asyak tinagbidot. Ngam oray no kasta. Kaya't kulat tamo tagkid daw iti pamakawan ti ni Heidi. Kasarita kiti nasayaat. Tapno maaddan kami iti closure. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biyag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo azaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang dito YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga drama to'y surat ko. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan azaldi. Tubuak ti ilagan Isabela. Ngamiti agdama ket agnanad kami dito'y Bambang, Nueva Vizcaya. Dito'y lubong apagnanaadan wenno pagbibiyagan tayo, makunak at talaga nga awan ti perpekto. Amin tayo kat agbiddot ken agbasol. No apay nakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak saldi. Apay. Oh, Donna. Inayat kay ti kastaunay. Impatag kay ti nalablabas pa ingam iti bagig. Nagbalinak anapudnokan ka. Nga uray adda kay ti adayo. Ngam apay alinuko nak. Apay saldi. Oh. Pakawanan nak, Donna. Aklo na ka nagbali na ka na lupoy. Nasuloy sugak kabayatan ti kadaki ya Saudi. Naddan kami ti relasyon kini Ruby. Aging gaanak sikog da itoy. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Agasaman tanadaan kayo pa'y gayam iti anak. Wen,
Nabayagan nga awan kami. Nabayagan aliniklikak ni Ruby. Nagsina kami. Iso na lang tasan akayat nga awatan da asawa na ti Ubing. Iso nga klon nagaging gayta. Kaya daw pa ilang komunikasyon mi. Una yan, Saldi. Ang napay gayam asawa ti babaim. Di ka man lang nagbutang iti Diyos. Donna, sorry. Aklo nagkabasol ko. Yung pagbabawiyakon ti amin. Kidawak. Pekad na kumapay ti may kaduhagon taway. Tapos sulitak na gini nagkuranga. Pangasim. Tatulungan na ang mga warukanan. Kan mang solusyon iti parikot ko ita. Ipatpatag ka unay-unay. Kastamat anak ta. Diyak lagit di kabailan na mapukaw kayo. Anyapay, ha? Anyapay ti kayat mo nga ibagasal di. Anyapay ti insangpet mo aparikot. Anyapay ti insangpet mo apagkasagtan ti riknag. Donna. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Tikat ni Ruby. Kat alaak ti Ubing. Gamin. Saan kat nga rod akayat ti asawa na nga alaan. Kasi nga ti Ubing no baybayak. Iso ang makipagpakaasakin ka, Donna. Sapay ko ma. Tao man nugot kang ang naidito'y balay ti Ubing. Talaga gaya mapudnutin paganimanang mukanyak, Donna. Nga niya, nanang. Nga inawat mo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Wen, nanang. Ang apay. Ati kayat ko asawen. Awan ka day ti sabali a mga iwan iti dayjay nga ubeng. Saan ka no akayat dagiti dadakkel ni Ruby nga awatan ti anak na iti basol? Iso nga, intan na ka ni Saldi. Ay, una yun aya. Namuyo laang ko man. No kasano kasakitin aramid ti asawa kanyak nanang. Namuyo laang ko man. Donna, anak ko. Maag ako numaag. Ang awan mabalin ko. Ngamin, ay ayat ako na ni Saldi. Ken mais, kasapulan mi nga agi na ti asawa. Ikak pa iti may sagun daway. Tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Husto mo kidi tinaramid mo, anak ko. Ngamin, awam mo ti basol ti ubeng. Agam, sapay kuma. Tasanan nga ulitin pa'y ni Salday ti kastangay na ramid na. Nagkarimat asahanan ang maulit, nanang. Nagkariasanan nga agpasulisog pa'y. Nangro na ita, ta nagsubliman na ni Diyos Saudi. Ala, sapay kuma nga rod, anak ko. Sapay kuma. Tatong palon ni Salday day ta akarinakin ka. Sige na, friend. Kadwa anak mo to na, please. Diyak namin kaya ti mapangag may say ti dayjay a birthday party. Mabainak. Anya? Sika talaga, friend. Pagbainam ko mangay, kat ko namat abatch mo dayjay, idi high school kayo. Syakit din ati mabain. Ngamin, awan matamamok ijay. Amangan ngamin no, mailang kami ti tunggal maysa. Nang runa kat ex ko ti birthday celebrant. Sakit, agpada kami ngawan pa'y asawa na. Iso apang nga asib ka din a friend. Kadwaan na kun. Iti kasta, ada makita da akadwa. Kat maibawing iti sa bali ti storyaan da. Diyak ngamin mabalin a pumanaw dito'y balay iti rabi. Diyak mabalin nga ibahati iti katulong dagiti anak ko. Nang runa no rabi. Talaga nga ipatpatag mumutan ti anak ni Saldi iti sa bali a babae. Ah,
Katanya ngay, isumat nga minti kanayon ko akad kadwa. Ken maisa, nakaragragsak mat nga ubing. Makaparay aw nga aw-awiran. Iso talaga na patagmat kanya kon. Sa bagay mo't kit di Alang nga rudon kaduan na kon friend. Saan mo't arabi ida ja a party? Malamot. Agawid tan tumot lang nga dagos. Apaman amal pas ti party, friend. Onyo ti amom. Amangan no, ijay kumutan masarakan ni Mr. Right. Iso akaduan na ko na, friend. Please? Islam naragsak ka ito, Saldi. Sigod mo ta naragsakak, boss. Wan mat ka diya. Oh, Ket, tagasaritam ka din, ti asawa? Wan, boss. Nagpakadangar da kaduan na kan ti best friend na amapan maki-birthday, boss. Kasi man, mayat man, tapat iti takat ibaga nakin nga. Ay, wala, boss. Kasta ti kinapod na ti asawa kanya. Iso nga ro da kasta unay ti pan nakakonsensya. E di nakaarami da kiti basol ken ko na. Iso adya akong kahit nga ulitin pa ito dyan, boss. Uray ang sino ti pagdamtamagam. Talaga basol mo tayo dyan, Saldi. Kan maysa, saan mo arumbang nga inanakan ti babae? Abay, di mo amo, adakkel nga ebidensya ti ubing abino kalayo. Anya nga ita, saan ka lang arudan ang makaulit? Saan na talaga, boss? Madlaw ko, akrusunada nakati kabarbaro akat trabahuan tayo. Ha? Yakon kayo ti sumrakit may parit a relasyon. Yan maysa, yakon kayo tagbasol man na yung tasawak, sir. Sigurado ka? Un, boss. Talaga nagbalbaliw ako. Diyak kaya matadahal ti binukal ko a pamilya. Isosar dengan akon, boss. Ngamin, uraan niya ti bagbagam dita. Di na kon maalugoy pa eh. Ang yaman na. Kaya po ta pinagkamot lang, tikid daw kung agsarak ta doon. Wan tadagulit kamat ngamin Ramil. Oh. Awag ka nga awag. Text ka at text nga waray disorasan ti rabi. Di mo timbagakon kan ka nga dan asawa. Among ka din. Manipod inyam amo na kanuli. Inayat ka mo ten. Wan, ngam namin ano ka di nga ibagakkan ka nga dan asawa. Kat ay ayatat ni Saldi, Ramil. Iso pa nga simtalipatan na kon. No, nga dang asawa. Ang amawan mo dito eh. Sangwit nga mo lulok-lokwen na ka. Kabayatan ti kadanay jaburo. Ay ayatan nak ti asawa, Ramil. Iso pa nga asim. Tadi mon sabidungan ti panunot ko. Okay. Mo talaga saan ang agbaliw pa iti panunot mo. Awanan maramidak. Agyaman nak, Ramil. Kat pasensya ka, Wan. Okay. Awan rumang nga pagdalaga man niya. Kanawan rumbang nga ikid daw ang miti pasensya doon. Mawatan ka man ka? Anya nga ro, mo talaga di na kaya. Narigat mat, may pilit ko tibagikin ka. Ramil. Awagan man kiti di uli. Ibagam to may ditay. Iti kasta. Agjajamin tayo. Tapno may liwliwag ko man ti panang pahay mo kanya. Tigagdana. Tamo maudin da ito yapan nakisinarak ko ken ka. Dona. Kasano? Kabalam ka di ba, Yuli? Siyempre, kabalak may moot, Ramil. Cheers! Okay. Cheers! Sige na, ito na. Cheers! Cheers, friends! Kasal kabailan. Kasla agsulimat tanti inumahat ka, Ramil. Okay, kasanon. Agawit ka din, friend? Wan, friend. Please. Sige. May ka nga magtagawitan, friend. Oops. Apa pa rin na eh? Apa? Timagdal kayo matan. Agawid kami, Ramil. Iyawid
kunti kayong ko. Oo, di nan kabaulan. Itulog kayo na. Ay! Oh, no. Oh my God. Tas labahin ka armor doon ha. Una-unahin ka nga itulod, Yole ha. Albasan na. Itulod ko matanit doon na. May jab balay da, okay? Okay. Sikati makaamo, Ramil. Sa dinatiayan ko. Apay, Diyos ko, anya ti, saan? Karing ka magdaman. Ayop ka, Ramil. Anya ti naramid mo kanyak, ha? Doon na, pagawanan na ka. Pasensya ka, anta. Diyak nalapdan di bagay ka ng tagikwagan ka. Kabayatan ti panakabartek mo. Etan ka kami nulay. Ito nakasagana ka mang sumbat itinaramid ko kang kanto. Awanan ka itibain, Ramil. Apa nga'y naramid mo ti kastoy kanyak. Pagbababawyak unay no apaya si Murot agpayangkan ka. Agbababawyak ka nagtalagkan ka. Oo, manlugod ka lakit eh. Agdinatan. Masigurado. Adi na kan awatin pa iti asawa. Lumamuan na nga na pasama ka na. Awanan ka itibain. Alay. Ayop ka. Asla. Sorry ka laudan. Ay, ito kakaulay doon na. Isa pang asin. Umanlugot ka na bakitan na kanak. Kumusta ka yun, bakit? Kumusta da kita nakta? Okay kami lang, Saldi. Okay kayo ko nam. Ang apay nga ron akas ta tilangam. Kaslag sa sadot ka man. San akas itisigod a video call ta. Nakasarsaran ta ka. Apay, ada ka di marikrik nam? Wala kay. Medyo madingamin ti pagbagit. Banog ko lang siguro dahito eh. Kastaya, ay katagi na nakangarudan abakay. Di ka nga minunag bambanog. What? Ay wanam ti bagim. Iti kasta saan ka ngagsakit. Wen, Saldi. Bayam, tag out of town tayon ton, inton makaawidak. Iti kasta, makarelax ka mad. Sana bale, taumadanin ti pa nag-aawid ko. Kasana kong ngagsubli dito eh. Agforguda kon, bakit? Agpaiso? Wan bakit? Nasaysayat mo't lang, nagdidin nata yon. Iso ang nagdesisyon na kadya ko nagsubli dito sa Saudi. Umdas mo't sigurong ti urnong ko. Napno makarugi tayo mo't din. Uray basit laang ang negosyo dita. Anya, masikog ka, kunam anak ko. Wala nang. Diyos ko. Kasanawan na pasamak ti kasta anak ko. Nagibalis ka kaday iti asawam. Nakilalaki ka may kasta kaday. Saan, nanang? Amo ti Diyos. Diyak maaramid ti kasta. Biktima aklaang. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Ilawlawag mo man anak ko. Malagip yung kadi. Ti panagpakadak edi ako nakngada sa rakik a tao. Wain. Te ko nam nga inyam amo ni Yulikan ka iday. Itinapanan nyo a birthday party. Ramil sa itay. Tay ko nam anagan na. Wala nang. Agkurso na daunay kanyak dayjay aramil. Di naksarsar dengan. Nga oray amo na nga dan asawak. Kaputan na sayat mo ta makisarsar ita. Imanugot ak makisinarakin ko na. Aging ga nagawis. Katnapan kami iti may sabay. Naginom kami. Kadwami ni Yoli. Ti suspetsak. Adaing kabil na itin inuman mi ka ni Yoli. Iso anabartag kami adagos. Kalpasan na. Diyan ko na mo tinapasamak. Nariingak lang ang ngadan na pasamak kada kami. Diyos ko.
Ti parikot ita. Masikuga ko na. Anya ti rumbang nga ramidak, nanang. Ay, kasanuday tanan ako. Sapay umadan na hindi panagawid ni Salday. Sigurado, dakkel taon tatyan mo intun sumangpet ti asawam. Iswa, saan mo mabalin nga ilimod kenkwa na ti amin, anak ko? Nagsakit mo tandi kasto yung masangpot akdo na. Saldi, amo ti Diyos, ajak nagayatan ti amin. Ang jakmat kabalan nga iparagrag ti ubing. Tapno laang may limad ko kan ka tinapasamak kanya. Amo matadak kalabason iti Diyos dayta. Saan nga tangay kagarang ay naramid ti kasta? Tapno makabalas ka kanya. Saan, Saldi? Sana pudno ti kastapan panunutem. Oo na. Pinakawan kan inawat ko ti anak mo iti sabali a babae. Kaputa ay ayatan ka. Diyan ka mo. Diyan ka mo niya ti panunuti kita. Saldi! Ang subli ka dito eh! Saldi! Agyaman na, kiti pan nakisinarak mo kanyak, Saldi. Himbon nakakatita asawa. Tapno ka sarita na. Saan, Saldi? Inaramid ko da ito eh. Tapno pa nagnakakken ka nga awan basol ti asawa. Saldi, ipatpatag kan ay ayatan nakaunay ni Donna. Di nakakabailan alukwan ti gayim ko. Siyak ti akin basol. No apay ang napasamak ti kasjay kan kwa na. Agbabawi ak unay iti panangitugot ko idi kan kwa na iti dayja a birthday party. No jak idi intugot. Saan damit ko ma anagamam mo iti dayja aramil. Kat saan ko maamot na napasamak ti kastoy kan kwa na. Yuli. Saldi, sorry at talaga. Uran niya pa iti bagbagam mo, Yuli. Pasakit lang takanyak ti amin. Amumat no kasano ti panagayat ko kay ni Donna. Angam yan. Maawatan ka, Saldi. Angam, mamati ak. Akas tamat ni Donna ken ka. Kat siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Isu apa nga asim. Tadi mo ipalubo sa madadael ti pamilyayo. Gapulaeng iti pasamak, adi namat nagayatan. Pinakawan na ka idi iti nagbasulam. Inikan na ka iti maikadwa agundaway. Katsapay kuma, taipa ay mumet, ita, dayta iti gayam ko. Diyan ka mo na niya tarumbang aramidak. Mawatan ka. Mawatak tiriknam, angam. Sapay kumatag panunot ka na imbag, Saldi. Di mo ko mapagturayan tigura iti kaunggam. Kumararag ka iti Diyos. Katpatsak, isuro na ka, no anya ti rumbeng nga aramidam. Saldi, anya ti aramidam dito'y balay? Maya, tapno may kansukunan. Nakuna ni Nana nga darikrik na. Nasaysaya siguro na kuyugin ka lang nga na mapanagpa-check up. Saldi. Iti kasta, maamuan mo niya dahi tarikrik na. Saan lang nga dayta? Naskan ama check up mat lang din inawam. Iti kasta, nasalon at to intun ibas ngay mo. Pudno ka di tinangag ko, Saldi. Wendo na. Kat sorry ha. Ngamin, nagpalabasak pa iti manong aldaw. Sa akto imay. Mamati akon. Asaan mo anagayatan ti amin bakit? Kat kas panangawat mo iti kanya. Ganiti bunga tinagbasulakan ka. Nakasaganak maten ang mga awat itin inawam. Agyaman ak, Saldi. Agyaman ak unay.
Nalabit nga ado dagiti negatibo a komentar, ngem amok nga adalat tamet dagiti positibo. Kas na ko nakitayan iti umuna apasad ti surat ko, awan ti tao a perpekto, amin tayo kat agbidot kan agbasol. Awan nga rod karbangan tayo tapno mangi-judge iti pada tayo a tao. Kayat milaeng met a protektaran ti saan apan nakadadaal ti binukalmi a pamilya. Isu a nagpinnakawan kan naginnawat kami nga agasawa. Ita Miss F, nagbalinan anaanayas ti relasyon mi nga agasawa, kastameten kadagiti anak ko. Ket makunak anaragsaken ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Zaldi. Ken ka pagayam, Zaldi. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam ko. Napintas ko nak ngem saan na akayat asawan at imadi anapasamak iti pamilyayo wenno kada kayong agasawa ti dakdakamata. Ti kayat ko asawan ketinapnuan ayat ken pan nakaawat iti nagbaetan nyo nga agasawa. Siguro no amin nga agasawa ket kas kada kayong agpanpanonot, no amin siguro nga agasawa ket agtitinulong kan agiinnawat iti amin a pannubok. Awan siguro ti madadael a pamilya, ket awan siguro met ti agsisina. Nga manyangay nga rod, kas nakunamon pagayam ko, awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot, amin tayo ket agbasol. Angem no lakit di takabaalan tayo aliklikan ti makaaramid iti may kaniwas, aramiden tayo. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo inton dumteng ti aldaw. Alakastan pagayam Zaldi, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalakas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.